икаартипаллаппа бай уиннаартарпу тассут тааккуни иллертарамик тоорун икиттуарааппу тамигаатигисаат иортитсеққассинаагуник таасиннуниортиппоқ so ксенни аккуақисуаарпассуи катерсаатигиваат аш атчип сноуттуппаариваи таасер кингулеруппуила тоорлуми амерлангамиуку утермиитту аапааюна таас миниук атангуа аннаппай so массаккут паасинарсиссоо нунавиммиут тасса ксенни сулиаюааққиттааяқарпут канааллит аёрсангиивиллутик уа киллинникуугамик so маруннис канаун писут тасса паусиаллалаариарлутик аап унаммеққиливиссап маатриминут тассиммиккоортут пингасуусиннаасут аққусааққиттааяқарпаат канааллит аёрсангиивинникуугамик таава уникаллалаангуариарлута аллартеққинериарпата малиннаанерп нагиссаарпут Minuutspauserallappu taavaallarteqqissapput. After After 5 minutes break, so Nunavik B, Kadashit A started again. 5 minutes round but Ashatsapisaput, Kadashi A, Nunavik B.
Han Gamesimi finaali maannakut igerlaqqittussangorpoq тассаккалаалли таёрсангиивиллутик финаали орнинникуугамикку уани иммиккоортут пингаюанни нунавиммиут аюнгаангалуартут таамааттуник аллаққаатаани таама унаммеққиссаппут иммиккоортун пингасунгууссиннаасуник сеяқаттаарнеқааллартерикатаппоқ иммиккоорт кигуллар нунавиммиут аюнгааникуугами писсаганаарпо ану маамассиссанерс марлу униортиппут сиаммакули киллисуунгуйорпут укуа форман карими унаммисууссуссат аққалулуккасинниккуппи тақуяакитсуккут куанукиттуут нукерсунгаатсиартуссааппут ринарсериангитсу кианнаминуусуттуаққатсиуллиусуссааппу таамаамма аққалулуккасинниму тунаққасуерсаарфиссақ сивикилливоқ тасса форман кари илунгерсорнарторюунгами аққалукиса укиттусоруйууво массаккумуллуунаммина ноққууннан тамани аюааникуу уани аама соорлуингерллуарсинааниссаали манарпукси таамааккалуарто ани миккоортами сиуллерми навиммиут катерсиллуалерерпут кианналерсериарсиннаасуа таасииннаагалларпоқ ниортиттеқаттааруйорпай арлаллитингуарпай таккеруарпо соо кураарлу нафаппа аяку тунуани альфриккут сукатаахатаасоруйуппут пингасутигерлааннеққортиппут атаасииннақ нерсериарсиннааллуни Møller Plato. Madachin Bishashiput. Nersorarsinnaano. Kaarikatappoq sulitormeri tigumiavi agguanneqarput maannakkut. марлуниортиппут тассуутормаатигумиаави нугуппут марлуиннаа тамигаатсигиваа тиммиккоортумуан сиуллерми нунавиммиут аюнгаасиннааниссаминнут атаасеқуниортиппоқ атаасииннақ амигаатигилерпаат нуни иммиккоортума юаасиннааниссаминнут кигуллертуга таасиннангорту миниу паарисаарникууа кися кигуллууни ормиу аққалуми силивоо илуатсингитторлу тассалиммиккоортум сиуллерми нунавиммиу таюааппут
пингасукуниортиппут аппаатиут киссааннарсеққау унамминерсивисунаарпаллаассангиккаат унаммиссум туллермут ассоорнарторуussуармут qasuarsaaffisaqarsinnaani seeqqarsaatigaluu so пингасукуниортиппут китерсипаллатториуссууппут миккоортум сиуллерми аюгааппут нунавиммиут атаасоқ айккуаққисуаққат пингасуунгиккун сисамат кингулеруппут тормоатсигумиаави галааллилли тоққорсулерпут аққалингерлаанеэртортиппоқ нивартип униортиппаимарлуниортиппут атаасеқ иуартуусу тиумиави марлуиннангорпут иортиппа сури фэстеруус so амма ивартскатерсисуатсиангорпо таанерсериарсинаанеқ нунавиммиутикаартиппаат амерлагаатсиартигориаруарпу луги суу иммиккоорту тааппааннииппуут иммиккоортум сиуллэрмуани финаалеққиннэрми нунавиммиут аюгааникууппут сисамагаарпут уанингерлутииннавик апингасуммоо марлуниортиппут атаасеқ qisuaqqasuurl marluinnanngortu migaatigaat migaasinnaanissamиннут синнерпут
таасииннаангорпо массакку тасса ариангисиннаау сусоқарниссаа кам унаммини ингерлаққиссанерсималун култиннассанерсу миниу таманна ариангериалерпаа Тисса таамаасиллутик нунавик писсартангорпут аан геймсими такаралтит сулвиннаппут нумаасиллутиллуарфунеқмартунгаан аллартеққиннассимут qasuursaalаарsinnaallуtik таамааннаккут аперсуилаарнассимут пиарессассуугут унат иссигингиттут пеқатаасут And the наделитинассагатсигит Nunavik B. Han kamsimi ajungaasupput Nunavik B. Taava normutungorlutik kadaallit. Idisimatsunnaqarpunga Froman pairing attaarfiimartunut unnummut aallartissasuq. Foreman pairing started 7 o'clock tonight. 7 o'clock. аптаанмааннаккут снарилиситсиллута оқалоқатеқалаарнассатсиннут пиареерпуут пиитақуяукитсоқ пиури нунатсиннингааннерсоқ кисалу холиккатпуи нунавиммингааннерсоқ сиуллэртикераақ оқалоқатингеққалаартагуут суу холик Avanna Arctic Games is about to be finished tonight. The last days for you here in Ilulissat and Avanna Arctic Games, how would you describe them? It's a pretty good experience. It's a good experience coming here, and I really like the place. The people are really nice, and I recommend people to come here and visit because it's very beautiful, and the games has been fun. Yeah. And I guess that you have met some new friendships on your stay here in Ilulissat. Well, the Avanna Games connect with the Arctic Winter Games, so I'm kind of familiar with most of the people, so it's like reuniting friendships. Yeah. What about the competition? You've been participating here during the days. How has you been doing here? Yeah, it's kind of new because the Eskimo stick pole, we never tried it, and it was a pretty intense game, but it was fun. And the Aksahak, that one too was pretty interesting, and never tried it before, but it was fun playing. There was a lot of games that we never tried, but we participated in, and it was pretty fun, pretty good experience. What do you think you will remember mostly from your stay here in Ilulissat in future?
I think the competitions, because a lot of people get very intense and it's very inspiring too, and the scenery of the land and the people here, it's very nice. Holy Gateway, thank you very much for a good interview here, and have a nice trip home. Thank you, thank you. Tässä Holy Gateway, Levimingan so Kadokatingo, Papuchi, Somik, Ashut, Nuana, Pokidishin, Tokatasinagami, in Nosukusua, Tikosuni, Tidusinit, Tikarao Sepeta, Tower Mani, Nomini, Pisasiakachi, Simava, Musakatamon, Tokatano, Munamariachit, Sumusimangisani, Misiripai, Aksakat, Nunachini, it is Masuako, Taku, Misirikamit, Ashut. Nuannersman rappai taavalu aamma stickpuulimatut misilittaqpallaarsimanau sanni tassa unamminerit pikkunartu taqqusaareerluit assut nuannisarsimanararpoq avanna Arctic Games simillu eqqaamasassanimaa pingaarnerit eqqaavai unamminerit pikkunartut misilittakkatigut katersippiisimaamiit aavaayuna nunatsinniit peqataasoq piitaquyaukitsoq Perry piitaq avanna Arctic Games lisnaammassuoq una qataanerit ilinnat qanuissimaa nuannarpoq pikkunarlunilu soornami siillernerlugu tamakku nammisakka naggueqatikka unammilluit nuannarpoq tamakkorpassui amassiingis torpassui misilittagaarangisakka unammissiterpassuit akuniarfigalugut angusaqarfigakka soorna ассорууннерит иллитпе qataaffigivatit таавалуам налингииффиусут саккортуу таққусаарникууллуит маанна уллоқунаммиффи кингуллертикиккатсигу илиннут қанеруппамила нуаннерпу соорнами ассоруулаарлини аллани ассоруурфеқарнани мисилилаарлуит касииллиисоорфу уанни оқимааппу мисилиттагақарфиинаги илуами тикникки тамаккорпассуит микисунгуалуит ангисуунгортарами тикникки оқимаалиллутиллусаниатиг соорнами сунгусаққаақарпу аама тамаккорпассуи тааваамма тассуунамминерит илай тикникки писсутингалуга лаангииффиинеқариатаартарпут налингииффиунгаатсиартууку ассоруuттариссани тали канорникисиалланнеқартор тими пиниссисиманера тамаккуунамминерит аққусаарнерисуут мисилиттаккатигут катерсинеқ илиннут қанеруппамила мисилиттаккатигут тамакку такусат мисилиллуиллу ма намнеқатааллун тааккунани ма ангусассасули qaffasi nerulaartaaqa soorunami sungiusarlornerusaraaqarpu tamakkuarpassuit timiinnaangitta ammani sungiusartaaqa tava unammisartitu qanu pissarsiaqar pissarsiaqaraangaatsiarpunga pissittaarnerutungaatigu kisiaamma tilisimasaqarfiisaqaraalaarama tamakku lukersernerpassua siinginnami amma unna atorsinnaasik qoynerluuqaloqutilaarsinnaak qoyanarlu таамааннаккут нунапкумингааннерсут уқалоқатигилаарнissaanu таама пиариссаагут Alexander Kovi кисеру Colton Paul унаммеқатаареерлутик маани илулуссанииннэрманни аама таакку налиилаарсин ниассамата first Alexander these days in Ilulissat this week how has it been for you? Oh, it's been great. I've been having so much fun with just the communities around the northern regions, as well as just competing. It's more fun. I don't really have that much competitiveness in me when it comes to these games here. How was it for you to compete against all the athletes from the Arctic areas? I wouldn't say compete against. I like competing with them. Personally, I like seeing these games. I like seeing everybody do their own personal best. Some people have been breaking their own personal records, and that's what really counts for me, is just helping people break their own records. And if you look back to this week in future, what do you think you will remember mostly in future from your stay here in Ilulissat? Oh, what I will remember the most is all the great soul food that we've been fed by the Ilulissat elders here. Oh, that food is so good. Have a nice trip home. Oh, yes, thank you. And Colton Paul,
We are getting closer to the end of Ilulissat Avanna Arctic Games. How has the week been for you? It's been pretty tiring, but I've had a lot of fun competing and laughing with friends as well. So it's been really great so far. I think it has been a kind of a reunion with your friends from the other Arctic areas. Yeah, it has been. With the Greenland team, it's definitely been a reunion with them from last year's Arctic Winter Games, and some from, I think it's just from Arctic Winter Games from Canada and Alaska. So it's been really great. And the surroundings during these days, how has it been for you? I'm sorry, what? The surroundings, this sports arena and Ilulissat City. I think it's perfect. I really like the rubber flooring. It's been really great for my shoes. It's definitely different. The environment with the people that are there to support you has been really, it's nothing that I've really felt before. There's a lot of spirit, and it's been super awesome. And what do you think you will remember in future when you look back to your stay here in Ilulissat these days? I think I will remember the language and the food products, how different it is from back home, and I'll definitely remember the food that you guys provided for us. It's a lot similar to the native food from back in Alaska, and all the laughs and good times and competing. Thank you very much, and have a safe trip home to Alaska. Thank you very much. It was nice having you. Nātasa, amma uqalaqatila suarput qantasiip Sigurdsen nunarput sinnerlugu unamneqataasuq ukua nunakkumingaannersu talaskameersu uqalaqatiinaa Alex Xavier Cove aperinganni unammineq qanoq isimaqarfiinera kisianni akivoq imatut алланут унамминертут тааруsunnagu намминертааруsunnerua тимерсоqatiqarneq тимерсортартуту Arctic Sportsimi питсангорсақатигииссиннаанер таанна наёқутаралу ассут нуаннералу Alex Xavier Cove эққарусуппаа таавалу маани илулиссани унаммеқатаанермини ассут нуаннисарсиманерарпоқ икингутигииннерит писималлуит аама иммиккут эққааваат Alex Xavier Cove аамалу Colton Paulip утоққаатимерсоқатигииффиат уваасоқ уллунимаккунани илулиссани унаммерсуартоқарнера нерисассаник сассааллертут ассут қутсавигиваат нерисассаник мамартуник илисарнарторталинник исситтормиугамимми сассааллақаттаарсимаммата таава Colton Paul портусоруусsoom писсақаттаарникуугами таамааттумик илулиссат тимерсортарфиани наққуп сананеқаатаа ассут илуарнеқарпаа камиммин туккаангами илуамик исуманнааттумик туттарсиннаангами таанна ниссуминут питсаассимасоқ илулиссат тимерсортарфиата питсаассусаа эққааваа таавааммааюна нунарпутсиннерлугунам меқатаасоқ антисип Sigurdsen аванна Arctic Games наммассигалуттуалеқаа уллут уку илиннумми тақалориссимаппут унаммисаарнера ассорилуаннерпаа иммин туллуусмааратингориуссарлунга рекордтик qaanerattaaruyorак сунгусарпиангиккорлун кисианни иммин татиминеқ аннерпаатиллугу унаммеқатаагуа таавалу унаммисартуут унаммиақатигисарникуусакка наапеққиллуи нуаннерпаасит нуаннеқ аама тасписситтаартариссани унамминерми такуатит арнатинерсимасут укуа пиккориффинни 2 foot high kick 1 foot high kick кимилу канер киллиффеқарту таакку такусатит иллитсугусаққиннссани канормата алерсиннааюмаарпи унаммисаартакуакка техникки марсертаарпакка соор ааққитассақарнерс уанни таавалу илинниарфиусарама аама унаммиарнеқ таа унаммисаарераангама эққарсаатингориортапакка қанор қулларсиннаарерлуги намминеқ уани портусутикка таавааммила икингутигиинне Arctic Winter Games марлуис пеқатааффингерерникууат исситтормиоқатиут икингутигилерсимасас нааписимааққиннеэ канормилаиппа нуаннеэ мисингиса аннертоориоруйуссуангорлуни илаққиллуни соор оқалуттуассақартнарторюусарпа таан наапинникууллугу таан илангисаарникууара иллартаарпугут нуанисарпугут
анерласооруйунни нуаннисаруйуссуақаатас Qunarussuarlugu qaluqatilaarsinnaatsit amaangusan pitsaarsorsoorn pilluakuttauri qoinaqqunaris taavaamma nunavumingaannersoq Naya Pierce maannakkut oqaloqatigilaassуarput tassa nunavumingaannersuuq taanna Naya Havana Arctic Games is about to be finished tonight. These days here in Ilulissat, how has it been for you? It's been really good. It's been a lot of fun. I got to meet a lot of new people. But it's been lots of fun watching everyone like do the Dene Games and Arctic sports. How was the competitions for you? It was good. It was a lot of. It was hard because a lot of girls like in the senior category, they can kick really high, and I just got over an injury, so I was not kicking as high as them, but it was really fun. But you have seen the best athletes from Arctic areas in different disciplines. How can we use it when you get home, when you continue your exercises? There's a lot of stuff that we could do to like with Arctic sports, like specifically, like we can do like 1-foot high kick, like a lot of conditioning, like muscle conditioning, and a lot of plyometrics, like jumping up on boxes and stuff. So it's a lot of work. I also can imagine that we like each other in Arctic areas, the participants from Nunavut, Alaska, Nunavik, and you from Nunavut and here from Greenland. These friendships, relationships, these gathering days, how has it been for you? It's been good. I've known some of these people for a while now, since Arctic Sports or like in AWG. So it's really, really nice to see everyone like here in Ilulissat because it's the first time. So it's really, really nice to see all these new faces and all these familiar faces that I see when I go to AWG. So it's nice. What do you think you will remember mostly here from Ilulissat when you look back in future for your stay here in Ilulissat? I think the people in the community, the people in the community have been really, really nice. Like they're super, super friendly, and just this everything. I think I'll remember everything because there's a lot of stuff a lot of good outcome that came from this Avanda. So it's really nice. Okay, thank you very much that we could interview here and have a safe trip home. Oh, thank you. Tässä Naya Pierce, nunavumingaannersoq oqaloqatingeroorparput maani ilulisaniinnermani assut nuannariva issittormioqatingiit naapisimaarnera taavukua Arctic Sportsimu unammisartut pikkorissorsuit unamminera taamma pissarsikkiisimavaa Munatini Games takornartaripajaaramiuk taakkua aammasoorunam pikkunanaarluit sitaava siunissami ilulissaniissimanermani kingumut qiviaqaangami suna eqqaamasaqomaarneraa aperinganni akivo inuit maanimiut inuit naapissimasani assut inussiarnisaarfiineqarnertik tuppalliutigalugu nuannersumik ilulissaniissimanertik eqqaamasaqomaarlugu Naya Pierce oqarpoq taatasmassakkut maani iluistimersortarfianingaanni taallakaatitinerput kipitikkallassaarput nalunaaqutaqqarfuneq marluningaanniit unammissut assoqornarunaq isoq pikkunartoqalutornartorlu Foreman Carey malinnaaffiumaarparput maani iluistimersortarfianiit aallakaatitinerput kipingallalaarparput